Charanye n'abandi bana mugatera inkuru mukavugana ni cyahe kintu wewe kigufasha ni cyahe kintu wiyumva nyene kuryohewe kuba wicaranye n'abandi bana? Ndanezerwa cyane. Uranezerwa cyane. Kuba wicaranye na Ange mugatera inkuru mugakina canke hari gihe ukunda kumubona mwibarabara arenganya kukifuza ko mwovugana nawe ariko uyu munsi muricaranye ni cyahe kintu wo mubwira Ange? Tubatera inkuru tukaganira. Nakahe kantu basi wo mubwira? So Ange ufise ikibazo kuri wewe YBSP tuzi yuko ari association ikunda gufasha abana ikabahamagaza mukicara mugasangira mukavugana vyinshi mugatera inkuru wewe burya iyi association igufasha iki? Ikifasha kubisanzwe YBSP ifasha abana batishoboye sibyo kandi abana batishoboye kenshi hariho ama experience turonke tuyaze nabo kwera ko tubone ngo ntibishoboye gusa ariko hariho nabishoboye nabo nyene bafise baba bakeneye affection donc je nko kuzanga naco mfise ndaba ariko ndagerageza kubisanzwe ntange ico mfise umutima sibyo nyage nabo numve yuko ninjiye mu buzima bwabo neza mbone ko bari à l'aise bari kumwe nanje donc nigiki ubahanura iyo mwicaranye nabo? Okay nk'abakobwa nawe uravyumva no kwitwara nk'abakobwa bindero turagerageza ntibaze baranturazi kuvuga ko twese tuzanga dufise indero nziza donc turagerageza tukabereka ibyiza nivyo tutashobe turashaka ejo ko habishika kandi turifuza gukosha YBS evenement yama iba buri gihe cyane yego haro Sandemir dukeneye kumenya umwe muri aba ninde wafise ingabirano yo kuririmba hagati ya mwebwe wewe ni wahe muririmbyi ukunda ngaha iwacu Burundi uvuga uyu muririmbyi jewe turi ndamukunda indirimbo ziwiwe ninde? Diamond. Ukunda Diamond? Diamond no muri Tanzania uwo ngaha mu Burundi ukunda wewe na uhari mbwira karirimbo basi ukunda ko mu Burundi harunda tubwiye ko afise umuririmbyi akunda ngaha iwacu mu Burundi. Uwo muririmbyi wowe ukunda ninde? Double J na Kiriko. Ukunda Double J na Kiriko. Ni yahe indirimbo ya Double J wewe gwemera kandi ukunda cyane uyumvirije wumva kunezerewe? Ngo Double J wasege Bojewe numva shaka shaku shaku numva shaka shaku shaku. Ni yahe indirimbo ya Kiriko uzi? Indirimbo ya Kiriko. Ego kugira uturiri imbere na Kiriko abibonye abone yuko abana bo muri YBSP bamufana kandi bakurikirana ibikorwa vyiwe buri munsi. Nayo indirimbo ya Kiriko uzi wewe? Tuwawashe washa naposima tuwawashe aroni yindi yasoye muri no misi ndagupinda mugongo binua pinda mugongo. So turashimye cyane kuba mwashoye kuduha ikiganiro mwashoye kutubwira ukuntu nyene wiyumva wicaranye n'aba bana. So Ange gonga 5 basi twende na wakati poa sana.
numwe bivugwa ko ari muri sponsorize n'ibi bintu. So mambo vipi bro? Salama boss. Uko fresh? Niko sawa. Kwa majina yako kawaida unaitwa nani? Mimi naitwa Toussaint Juma. Toussaint Juma, kwa unapatikana katika mtaa upi? Naishi hapa ni nyumbani Kinindo, Quartier France. YBSP kipindi tunapokuja waliweza kutuambia kuna kaishu fulani, ila ako kaisha tukuweza kukajua, na hiyo sehemu kuna wale ambao wanahitaji kujua hii evenement yenye imekuwa ilikuya ni kwa nani, ni kwa wakina nani, ndo wanahitaji kujua hii fasi ambayo evenement imekuwa. So ni kwa nani? Hapa ni nyumbani kwetu, na kawaida YBSP wanafanya evenement mafasi zao, wako nafasi yao wanafanya evenement, lakini mimi nilikuwa napenda leo nifanyie hapa, tuchangie hapa nyumbani. Ni kitu gani kimeku-inspire paka ukajisikia paka haya mambo yawe hapa kwenu nyumbani? Nimependa kuchangia tu, ni kama action de grace. Mimi ni kama shukrani tu natoa, napenda watoto wanakuja, tunachangia, tunafurahi. Ni kama tunashukuru tu. Katika hii association ya YBSP, mchango wako wewe kawaida, na wewe umo ndani mwa association yao, umeamua tu kujitolea katika huu msaada wa kuwapatia nafasi ili waweze kujiunga pamoja na wengine? Kawaida mimi niko membre mwa association, lakini leo niliamua kusponsorize evenement na ndo nikifanyia hapa nyumbani kwetu. Ukikutana na mtu anasema bana ayo mambo, ule mtu ambaye kajifanya hicho kitu labda amependelea wamuone kabla labda kwao ni pazuri, ndo maana amependelea hicho kitu kitokee. Ukikutana na mtu anaongelea hicho kitu, unaweza kumwambia ni mimi siwezi nikasema eti ni kwa sababu nyumbani ni pazuri ama chochote, hapana. Unaona, wakati tunachangia hivi nyumbani, sisi hapa naishi na wadogo, niko na wadogo, na mimi ni kama example na waonesha. Unaona, naweza nikachangia na watu wengine hapa na hakutakuwa TV, hakutakuwa mtu anakuja, lakini kwa hii ni bon message yenyewe na deliver kwa mtu yoyote mwenye ataona. Pana huyo anaweza kuwa na kote negatif yake mkuona, na wengine watajifocalize kwa positif. Ukifanya kitu kama hiki hapa, wadogo zangu wanafurahi, wanaona kama sikuenda haribu hizo hela, sikuenda fasi nyingine kujaribu munjia mbaya. Kesho ama kesho yake atajua nikiwa na hela, kitu ya maana kwanza ni kusaidia mtu mwenye ajiwezi. Tuse kwa wale ambao wenyewe wana uwezo wa kuweza kufanya hiki kitu, lakini hawajawahi kufikiria kufanya hiki kitu, wewe unaweza kuwa unawashauri kitu gani? Sidhani kama naweza nikashauri. Hii ni kitu natoka kuroho, haifatani na pesa, haifatani eti ni juko tajiri sana ama uko na ndogo. Kuna wale wananishinda lakini hawawezi wakafanya hiki. Ni volonté yako. Mimi kwangu ni action de grâce kama nilikwambia. Najua kitu kimenifikia, najua mazuri Mungu amenitendea, narudisha. Kila mtu anaifanya ni kufatana na gisi anaishi na relation yake na Mungu. Kwa wale watoto ambao wameweza kujifikia hapa kwenu, kivyako wewe unajisikiaje kwa kuona wale watu wamefika hapa, wale watoto, na kwa kuona mlicheza nao muziki, mliweza kupiga nao story? Kwako wewe kwa sasa hivi unajisikiaje kivyako wewe? Mimi hivi nasikia raha sana. Nasikia kabisa na furahi. Ni juu siwezi nikakuexprimer kila kitu yenye iko ndani, lakini kwangu ni un pas de plus ku réussite. Réussite sio tu vitu wenyewe unajenga, lakini kwangu réussite ni usuriro. Wakati nilimuona mtoto anafurahi, simjui, hanijui, lakini hiyo moment tumepartager ni moment yenye iko inoubliable kwake. Atasahau hiyo siku, atasahau kila kitu hapa, kila mtu aliona, lakini kenye kilimfikia hiyo sentiment, kitu aliresentir hata wai sababu. Hata na mimi ni hivyo hivyo. Sitamkumbuka huyo mtoto kesho nikimuona, lakini kitu kilifika hapa, hiyo yenyewe nilisikia ndaikumbuka milele. Ni kitu gani wewe unapendelea usaidize? Uchukue labda mtoto umoja ama watoto wawili uweze kuwasaidiza kitu fulani katika wale watoto ambao uliona wamekuja kukutembelea kwenu nyumbani. Mimi nadhani msaada ya maana haiwezi kuwa tu ni chakula. Kwangu msaada wa maana naona ni kushika mtoto, kumupatia education ama instruction, kumtuma kwa masomo ama kujikaza awe mjamaa, paske anaweza kapewa hicho kitu chakula kwa sasa ama kitu yoyote, lakini base ya yote akiwa na formation, akiwa na instruction, akienda shule, kesho ama kesho atakuwa na shida yetu, atajisaidia mwenyewe, na yeye anaweza sasa kuwa anasaidia watu wengine. Umesema umeweza kuwaita kwenu nyumbani. Je, familia yako ambaye mnaoishi nao, hayo mambo yenyewe wameyachukuliaje? Familia yangu wamefurahi. Kwanza sio ya kwanza wanafika hapa, ni mara ya pili tunawaleta. Ni kawaida ya nyumbani, tunapenda kuchangia na watu, na ndio maana umeona hata wazazi walikuwa nao wako na fournir effort kwani vipite vizuri.
Yani unaongea kwamba na watu wa nyumbani na wenyewe walitoa mchango kwa kuona gisi wanafurahia kwa kuona palikuja watoto kuja kuwatembelea na wakafurahi pamoja. En tout cas kila mtu nyumba aliparticiper. Je même une grande sœur mwenye haishi hapa lakini kwa hiyo evenement alikuja naye kusaidia juu kazi ifanyike mbio. Toussaint, tunahitaji kujua kabila yako wewe ni kabila gani? Mimi d'origine je suis congolais lakini nationalité ni burundaise mais origine zangu ni congolaise. Origine uko Congolais. Tunataka kujua kuna wale ambao wana zingine kabila labda kama we na wengine labda hawana kabila kama yako, labda ni Warundi, labda wana zingine kabila ila hawakufikiria kufanya hiki kitu ambacho unachokifanya wewe. Unaweza ukawashauri ni wale, unaweza ukawaambia nini wengine ambao labda hawakufikiria kufanya hiki kitu lakini wewe uko d'origine congolais lakini umeweza kufanya hiki kitu, kuwaita wale watoto wa Kiburundi kuweza kukusanyika hapa na kuweza kufanya kitu kama hicho ambacho sisi TV ya Imperial TV tuliweza kushuhudia kwa macho yetu? Kitu ya kwanza mimi nikiwa hapa najishika tu kama Murundi, ni kitu ya kwanza. Na ingine siwezi nikasema eti mimi nilipata inspiration kutoka kwa mtu mwingine. Mimi nimepata kwa wazazi. Tangu niko mtoto, hii sio ya kwanza nafika mjamaa. Nimeona mama anafanya hii mara mingi, baba anafanya. Sasa ni kitu imekuwa na mimi kawaida kwangu na ndio maana nilikwambia hata kesho ama kesho yake haitakuwa mimi mtakutana ni petit frère. Kukua Murundi, kukua Mkongomani, msaada ni mmoja. Naona hata kama mtoto ni wa Kikongomani, hata kama hapa tukuuliza watoto nationalite zao, tuliwasaidia tu. Kunaweza kuwa mwenye alikuja tujue origine zake, kama aneko na origine kama zangu za Kongo, lakini objectif principal ilikuwa tu msaada. Hatukuangalia origine ya mtu, hatukuangalia race, couleur, anatoka wapi, hapana. Tulisaidia tu mwenye anahitaji msaada. Objectif principal ilikuwa ni ya kutoa msaada kwa kuwasaidia pia watoto ambao wamependelea kuikaa nao wapige story. Tunashukuru sana Toussaint kwa kuona gisi umeweza kutupatia nafasi na sisi pia wa TV ya Imperial TV kwa kuweza kujifikia hapa kuhakikisha na kuhakikishia wale ambao wanapenda kuangalia hii TV ya kwetu waweze kujua ni kipi ambacho kinachoendelea katika nchi yetu ya Burundi. Tunashukuru sana. Na kingine kitu unachoweza kuomba, unaweza kuwafikishia wale wa fans ambao wanapenda kuangalia hii TV na wale ambao wanawapenda nyie katika hichi kitu ambacho mnachokifanya, kuweza kuambia waweze kufanya subscribe kwenye channel yetu ya YouTube na waweze kufanya share na like. So mimi nawaambia wajeni wote mahali kwenye wako wote, kila mtu ajiunge na nyinyi, asubscribe ku channel yenu, waendelee kupata habari, kwani mimi nakutana ni channel yenyewe inasaidia watu na ina promote vitu vyenyewe vina maana, vina inspire. Naam. So kuna swali la mwisho la kumalizia, utanisamea kidogo. Kuna mamedia mengi lakini hayo mamedia yote yenyewe yako ya TV online, kuna wale ambao wana vipindi tofauti ila kwa kuona hii TV Imperial TV imeweza kufikiria kufanya hiki kitu, labda so kwako wewe mwenyewe itaendelea nafanya na kwa wengine pia, wewe unatoa ushauri gani kwa sisi wafanyakazi wa Imperial TV? Mimi nadhani kitu naweza sema kwa zingine channels ni kama wakuwe naangalia kitu ya kupriorize wakati wanataka kupublie kitu, kwani kuna evenement kama hii mtu mwenye anaona ina inspire, ni bon message tuna deliver. Sione kama chaîne yenyewe na jirespecte na iko natafuta ipane message mzuri ku jeunesse, parce que aske je sache nyinyi kazi yenu ni kupana message, muna deliver message fasi yote kwenye mtu iko. Sasa vous pouvez amener les négatifs comme vous pouvez amener les positifs. Mimi ndeza nikakonseiller munakuwa najifocaliser ku positif. Kitu yenye haina message mzuri ku société, je ne pense pas que inakuwa priorité kuipublier na kuyaonesha watu. Anaomba sana wale ambao wanafuata TV online waweze kuwa kila habari ambayo wanayotoa wao wanatoa habari ambayo ni nzuri, ambayo habari inafikisha jamii mbele na inaweza kusponsorize wengine watu kujulikana katika mambo tofauti ambayo wanafanya. So tunashukuru sana kwa kuona walitupatia nafasi kwa kuweza kuwapatia habari. So tunashukuru sana. Gonga 5 ili twende na wakati. Bite bro. Sawa. Umeze neza? Je, meze neza. Bakeneye kumenya, natwe dukeneye kumenya izina ryawe burya bakwitana. Je nitwa Mugisha Arthur. Arthur, burya tukeneye kumenya burya YBSP munsiguro y'amajambo yose. YBSP isiguriki? YBSP isigura Youth Building in Synergy to End Poverty. YBSP
yeah. Bikaba bivugwa muri iyo YBSP niwe uri president wino association. Ego ndi representant legal nje ndayiserukira imbere y'amategeko. Niwe wayitanguje canke nabandi bayitanguje baca bagutora wewe kugira wewe uyiserukire nyene mu bikorwa vyabo? Sije nayitanguje, hari wayitanguje yazanye icyumviro twari nka batanu, mbwa wazanye icyumviro twa Les Breuer atari hafi. Ego no twari kumwe nabandi bashika nka batatu bose atari hafi. Mbwa mu bunye promo nije skandi ngahanye je nyene mbwa nabonye turayaga bukebuke. Ico ciyumviro kugira mukizane mwashatse kugira mushike kuki kugira juste mwiyerekane cyane abantu babamenye gute impamvu yatumye mugira ico ciyumviro ni yahe mpamvu? Kugira tubitangure Les Breuer yari umuntu ashoboye cyane gukoresha ibintu bya internet, yakreye page Facebook ivyara bwamenyekana wanashima, twabibonye tumenga ati ibintu gize ni ibintu byatari atishamo abantu Jenny Garcia de Lac nawe ga kuri Notre Dorohero aduhuza twese ntivyari bwamenyekana Facebook hari kera haretse nk'imyaka hafi 10 barumva aduhuza hama turagira rencontre twari benshi cyane gose abantu batandukanye hama tufata none ko tuma duhura tugasangira rimwe tugasangira zibiri tubigira kenshi twa turyohewe tuvuga ati none ko turyohewe Imana araduhaye Imana ishimwe cyane gose none nta bandi bantu rondera turasangira nabo. No rero twaje dutegura bonne action mu buterere oya ahantu bita hari kure cyane mikambi, hari mikambi y'impunzi, turagenda gufasha abana batishoboye n'abavye babo hari mu mikambi. Juste yari bonne action imwe gusa, hama tubona biratotse tuma turaryoye cyane gose tugati none ibintu nitwo bibandanye iyo yabaye hareze imyaka 9 tugize bonne action cha turicara twakurinye twaba twicara mu kabare kuri plage duhura kuri kioske duhura cha turicara rero umunsi twahuriye mu kabare kuri Saint Michel turicara turayaga amacha tufukatire kadutanguze rero ikintu kizobandanye gufasha abantu mbe natwe muri twebwe benshi nakazi bafise barakenye kumbura nabyo turafashanya dufashanya entre twebwe dufashe n'abana dufasha abantu batishoboye cha turabitangura rero turagira ama evenement ego turagira fundraising turafasha imvura gwe mu gatunguru bajya abantu twarabafashije twagize ibintu vya fashion kugira turonke ubwo buryo twakoranye na Croix Rouge ico gihe cha turatangura rero action association avuka rero nka wewe uri mu president wa YBSP uronsa amahigwe ukabonana na nyini cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi duheruka kumutora ryari ni cyahe kintu wo mubwira kugira muronke akoyoko namwe mushige ku ntambwe mukeneye ko mwoshiga ku ni cyahe kintu wo mubwira nk'ubu uronsa amahigwe ukabonana nawe? Icyambere cyoco nagira nshime cyane gose imaze gukogwa muri domaine imwe dukoramo ya education aho amashuri ya baragwijije cyane gose icyo kintu cyo gushima gusa ni cyahe kintu mwo musaba nk'ubu uronsa amahigwe yo kubonana nawe? Nibyo ngira mvuge nawe ati gusa ntibaja mu mizi cyane gose yizo ngorane yizo bana sevye twara buryo bwinshi rero nkaje nka YBSP uko cyo nosaba sinoja gusaba ibintu bidashoboka twe dusaba binyene two turakoreramwo turafite umugambi wo kurondera no kuvuga ko centre y'abana aho mubona bari mwira barakera mugabo turasubiza muhira mbwa ntibirashoboka neza yuko babaho neza muhira ko ntitwokipa umwanya munini rero turafite umugambi wo créer centre de loisir y'amaje abana bakabashikaho bagakina bakaryoherwa maze bagasubira muhira ko ntushaka kubarira ngo tugire ngo ferina canke iki oya dushaka kugira centre baza barakina amaje kini umwana akabaye pani mu mutwe akaryoherwa maze akabana formation aho hantu ivyo ni ibintu biko ndasaba ama formation y'aba mama babo kuko abamama babo baguma bavyara baguma bakora ibintu sinzi ugasanga ntituzoguma tubafasha twebwe imyaka yose ni kuvuga twifuza ko umuntu yokwintervana ahantu maze abana akaronka occupation ibokipa bakibagarige barabara bamamo. Ndafise akabazo nshaka kukubaza Artia nk'ubu babahaye 20 millions bakababwira ayo mafaranga 20 millions na mafaranga dushaka yuko mwoduhebera iyo association yanyu ya YBSP eske mwovyifatamwo gute babashirajya 20 millions akabwira aya 20 millions turabahaye mutugabire iyo association yanyu vyogenda gute mwobishura gute abo bana?
kubagabira association kugira nyene bayokipe mwebwe ntimusubira kandi gutwara iyo association ya YBSP abandi bantu bayokipe bayitware bakabaha 20 million. Bon uko bimeze akanga mutima ka association uwo muntu yoza ayiyumvamo akabija kuyigura kuyigura biragoye ntibigurwa hari bitagurwa hari nko bavuze ngo bimwe amahera menshi oya namara make yabwo uyiha agaciro karenze ko bitagurwa bifise valeur na tutunye tutazi urumva rero kugura ubuntu bw'umuntu kugura umutima w'umuntu kugura ubwenge bw'umuntu kugura umwanya w'umuntu ivyo ni kugura umutima wiwe mvuze urukundo parce que murambwira abantu benshi nimuraba amahera gukora ibintu muraba amahera gukora vyamara uco bivamo ni ibintu biruhisha cyane gose bifata umwanya kwiyumvira ugiye gushaka amahera ntanayo kushomuza turaronka mugabo nishaka kubiheba kweke turabikunda rero kugura ivyo bintu biri impossible. So YBSP turabashimiye cyane nigiki kintu mwoshikiriza aba fans bako baratukurikira muri umwanya aho baherereye hose bivanye n'amasaha yaho bari nigiki kintu mwobabwira biciye kuri televiziyo yacu ya Imperial TV +257. Bon ikintu cyambere kwanza manje gushimira Imperial TV kuno yaje ndazi ibintu barabiriha mugabo twe nico kubariha mva ikintu ciza gose Imana bahezagire hari n'icya kabiri ntari bwaheze kugira ngo bavuze ati nk'umuntu ashaka kubafasha yogira iki apa Sunday meal mwabonye hari imigambi dufise dukora imisi yose abana baduja mu ishuri mu kwicenda muri bo hari batwashize mu ishuri biga kandi nta financement dufise turagira ama evenement cyane tukagira tugasaba tukandika makete mugavyo ntibihagije rero umuntu ashaka gufasha vuba twatanguye hariyo campagne twasorora ikaye turakeneye amakaye abana bakeneye amashakoshi ama uniform nabana 70 aho baba turahazi kwishuri turakurikirana shakane rero twatugira campagne twasorora ikaye ndamagara abantu bose bakadukurikirana basorora inyama basorora iki mese tufasi dusorora ikaye ari zibiri azitatu uba usoroye ikintu cyakabi naco umuntu abantu bavuga ati je ndashaka kwafasha muri ibintu bwabo sindabitahura neza umuntu ashaka gutwegera akatubaza surafise biro yacu iri muri Asiatique quartier Asiatique ba muri ville urumva umuntu ashaka kutubaza information yose urayitanga bahama ikindi naco nibaza yuko eko mwakoze cyane abamambre bacu agenzi bacu akoze namwe bashoye kugira sabone cyangwa subscriber eko aba subscribers benshi cyangwa benshi sambese kwa n'abasani bacu bavuga sinzi ngira ivuga sinzi ngira ivuga mbari sinzi ndavyuka neza bakunzi ba Imperial TV +257 turabashimiye cyane twongera tubabwira yuko nimwibagire kugira subscribe kuri channel ya Imperial TV +257 hama ikindi kintu nkabibutsa nimwibagire gufasha wa musore amazi imisi tumugirira ama publication hehe na hehe yitwa Karim Babel aba mu Buyenzi asanzwe afise ingwara amaze igihe kinini afise iyo ngwara imubangamiye cyane murakoze cyane hama ni Alvin Gucci nkaba ndi kumwe na Farao behind camera